Sikwamukela uhlelo lethu lomnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona seswethulela abaculi bakho abahlahlosile nabanohlonze sikuphathele inkakha sikuphathele amakhakho siphinde sikuphathele imithente ehlabayo kodwa isamile njengamhlanje nje ngikuphathele inkunzi mfowethu uduma ngeze umfoka Ngcobo abanye bathi inkosi yabafundisi mfowethu senganga ukuthi wena ufuna ukumbiza ngobani uzomkhumbula hamba noGatsheni noMroza mfowethu noma ungahamba idume kakhulu le ngoma yadla abantu mfowethu namanje isathi maya idlala mfowethu kunyakaza abantu ake sikubingelele insizwa yakithi sibingelele mfowethu sibingelele hlobo sami sibingelele mphathi wami sibingelele futhi nababuyele emakhaya ezikabhoqo nabathandi bawo nabalandeli bawo ezikabhoqo sibingelele mfowethu ngifuna ukuthatha umuntu osekhaya umthatha umbeke sithi nje ukuhlehla kancane mfowethu siphindele emuva ngifisa ukuthi ngithola umnyombo waleli gama elithi uyinkosi yabafundisi yebo asibingelela kakhulu futhi ngibonga futhi ithuba umsakazo wami ongipha lona leli gama elithi inkosi abefundisi abaningi bayazi ukuthi uduma ngeze ube ngumfundisi bengumfundisi mfowethu ngishumayelile iminyaka eminingi ngihamba noNkulunkulu ematendeni ngishumayela ngine team nginebandla engikhonza ngaphansi kwalo bathi-ke ngenxa ke yeyinkinga ezangehlela futhi ezingehlela noma ubani ophila emhlabeni la khona engafikela khona isimo sokuthi umshado wami wawukhona ngaleso sikhathi owuphila kwafika ekutheni singaboni ngasolinye nomuntu engangishade naye kwaze kwaba-ke siyadivorce masidivorce okubuhlungu nje okwangehlela noma ngayapi indoda enalo izwi yangithi mfowethu umuntu emhlabeni indoda ayinalo izwi nasemthethweni esontweni indoda ayinalo izwi umkakho engakujolela noma enze iphutha nihlukane ebese uyanqunywa ebandleni bakunqume bethi bakufundela iverse bethi olahla umkakha gano umunyu uyaphinga ebese bekhohlwa yilento ethi usathane mfowethu emabandleni uma ezoshaya wena direct angeke kushaye wena ngoba ngikhona mina as a pastor ngikhona mina as a bishop ozokuvusa but usathane ushaya mina ubishop noma mina umholi wakho ukuze kulimale wena yangizwa mfowethu nganqunywa mfowethu emabandleni kakhulu nabantu benginabo ngithi abangani bami ngoba kunabantu uthi abangani bakho kanti abangani bokuthi nje ngoba niganiwe ngoba ningabafundisi but when days are dark friends are few so ngagcina mfowethu nginqunywa futhi ngabona ukunqunywa kamfowethu kuyawulimaza nomoya wami ngoba ngagcina ngiend up nokukhonza mfowethu ngibona ukuthi angisekho angisamukelekile kahle enkonzweni ngoba wonke umuntu omefakaza umuzwa ukuthi umuntu yambanga uJesu umshado wami ngihamba kahle umilo womshado wami yambanga uJesu ngitombe ngithi and lokho mfowethu akusifaka ezulwini akusikhiphi ezulwini understand ezulwini mfowethu songena by the grace of God ngalokho mfowethu kodwa kwakulimaza kwangilimaza futhi kakhulu futhi ngangikuthi nginabantu abaningi uNkulunkulu engangibazele spiritual abagcina nabo belimala abanye baba abanye banamabandla bangibiza bangihlaza phansi ama meeting abachaza ukuthi hayi ngani zami enkosini kulima lomshado wami kodwa uJesu useyinkosi uJesu yaphila so ngalokho mfowethu ke ngagcina ngumuntu ke ophumayo angiphumanga uNkulunkulu ngaphuma kubantu ayicaci into ngoba angonwanga uNkulunkulu futhi angirejectwanga uJesu but ngarejectwa ngabantu bengithembele kubona yangizwa ngithini mfowethu ngoba kulula mfowethu ukujudge umuntu kulula mfowethu ukuhleka umuntu ngesimo akuso noma ngesimo esimehlele uma wena ungakabhekani naso wasujula kangaka kathi uyangishumayeza mina wami hayi mfowethu mhlawumbe kunombukeli ekhaya kunomuntu osekhaya mfowethu okulesimo njengamanje omunye mfowethu ukuyidivorce engapheli omunye ujikelwe ibandla wajikelwa umndeni wajikelwa wonke umuntu ngoba uma mfowethu uqhuma idivorce kuba khona uhlangothi olulodwa olubalubi shumayezi kodwa ke ngiyakholela ukutheni njengoba mfowethu uNkulunkulu ekwenze wafika kimi wazokhuluma nami mhlawumbe kunesizathu siphila ngaphansi kwezimo yes kunomuntu mfowethu obuka le video mfowethu omunye ucabanga ukuthi azibulale ngoba ukuyidivorce enzima and uyabona ukuthi uzolahlekelwa yonke into ayisebenze kanzima but engakusho in that situation ye divorce mfowethu uNkulunkulu khona ukuwa kwenye bhuti wami ukuvuka kwenye demo abantu bekulahla demo uNkulunkulu esondela demo uThixo banawe ngifuna ukuthi ukupholisha kancane kuleli gama elithi inkosi yabafundisi ukuthi lona ke lihlala kanjani kuwe
yini ke kwenza ukuthi ube inkosi yabafundisi kanti wena udivosile kanti wena ubalekile esontweni uxoshwa abantu? No mfowethu angithi masithi inkosi abefundisi uma uzohlehla kancane uye emomva uJesu ubehamba nabafundi bakhe mangaphosisi bebe u12 but kulabafundi bakhe khona nje umfundo oyedwa nje owayinsizwa nje wayinsizwa nje owathi uJesu ezobanjwa ezobethelwa lensizwa yakhipha inkemba yashaya isosha indlebe wathi uJesu hayi Peter mfana Peter ehlisa umoya uJesu wathatha indlebe wayibuyisela endaweni yayo wasethi Peter buyisela inkemba endaweni yayo ayibambe leyo akathi Peter inkemba ilahle yangizwa uthi thatha inkemba uyibuyisela endaweni yayo ngoba uhambe esolohamba lwayidinga inkemba luselude futhi ujule futhi ngizwe so futhi igama ethi ngiyinkosi yabafundisi wethu akekho umfundisi ngisho emlandweni nje wangakini ngisho emlandweni waseNigeria ngisho emlandweni wakuphi ngoba phela baningi abafundisi akekho nje umfundisi ocula umaskandi aphinda acule igospel aphinda ashumayele and uNkulunkulu uphila kimi bhuti omdala akekho emlandweni nje mfowethu ukuba lento mhlawumbe ivele ngumuntu angazi uma oneyigroup noma othwele noma mhlawumbe osesebalazwe into ebinganakwa bhuti omdala ebenganakwa mfowethu spiritual mfowethu uNkulunkulu ngiphile nginamandla kumaskandi na khonthixo wangenzela umusa ke kwakhona abangizwayo noma ngabe bathathu kodwa bayangizwa ngoba phela ngibizelwa ngabonke abantu ngibizelwa abathile nami abami yabo ngoba nje ubona nje noba bugadla baneminyaka eminingi beyiphimbela kodwa banabalandeli babo ukuba bekho ngaba kachula ugadla ngoba unabantu bakhe naye ngicela ukuthina mfowethu ke wonke umuntu mfowethu unabantu bakhe njengoba kuthiwa ngiyinkosi ngoba akekho umfundisi mfowethu oshumayelayo aphinda acula gospel aphinda acula maskandi futhi nangapha hayi impela ngegama lenkosi impela hayi anankinga nje ngifuna sibuke ukuthi uqhamuke mfowethu ngealbum yebo yegospel yebo mangaphosisi beku 2019 iqiniso mfowethu uthe uqhamuka wabonakala kumaskandi futhi yebo ukhandwa yini lobuhlobo yini wenzani kwenzakalani la mfowethu kuyigospel mfowethu ngahlabela mfowethu uThixo nje muhle futhi yasebenza kakhulu album yakhona kwathi ngo2020 mfowethu ungena kwami kumaskandi mfowethu to be honest iqiniso lihle anginayo umuntu ebengathi kumaskandi mhlawumbe ngibukela kuyena noma ngiyamthanda noma bengudlala umculo you understand but nje umuntu owayesenhlizweni yami kulento umculo nje mangilo ngiyibuka uGajeni yabo ngathi uma ngingena mfowethu ke la nakhona futhi ngangena mfowethu ngoba ngangilimele after divorce yabo ngilimele ngifuna nje ukuheala ngoba ngangenayo umuntu engaxoxa naye ngikhulume naye ubhlungu engibuzwayo but ngathi ubhlungu bami angiyobuthulula eGMZ estudio ngayela khona lazizinze khona njengamanje ngacula khona ingoma ethi udlayele ngami nalihle ngilongibeza and okuyi reality song leyo ekim you understand nami ngizama ukuphola ikhuluma ngemizwa yami ikhuluma ngobuhlungu vele kubona ikhuluma umuntu vele okwaphila kimi bamaza abantu you understand naye futhi ngeke ngithi ukuba zikhona icertificate zama X mhlambe ezenziwayo bengamenzela ngimningi ngithi ngiyabonga ukuthi ukuhlukana kwakho nami kwangenza nganobuhlungu enhlizweni oba ngisestudio ngafike ngacula namhlanje nguduma ngeze ngiyahlonishwa nguduma ngeze ngasebenza noMroza noGatsheni kule ngoma sibambisene yasebenza ingoma yakhona ngenxa yakhe ukuba mfowethu akangishiyanga ngabe namanje mfowethu ngisaqoke amajazi amada aziwupe okushumayela phela ngabe namanje ngiyashumayela manje kuba ngilahlaka yabo manje khona ukulahlwa futhi okungaveli kusathana ukulahlwa okuvela kuNkulunkulu ngizwe ulahlwa umuntu kanti anikho kuyijene yodwa kuyisibusiso ukulahla kwakhe ingakho mfowethu akubobonke ubudlelwane okumele uma phela uphoqo obuye mele maphela nomuzi ubuhlungu wamkele ngoba there is a joy after pain. Usenkonzweni ngiyazwa. Leya ngoma kufanele siyibuke ukuthi kahle kahle ihamba namaqiniso. Iqiniso mfowethu. Wangena mfowethu kumaskandi kwasebenzeka mfowethu bakuthakasela kakhulu abantu. Yebo. Ube njani umuzwa mfowethu? Ngicabanga uyi album yakho oqala leya. Yebo.
ube njani umuzwa mfethu ukubona nje abantu ukukuthakasela nokukujabulela ngale yandlela ababekujabulela ngayo bekhomba ukuthi le ngoma bayahamba izwe lonke mangaphosisi la ngoma leyo? Mfowethu ngajabula kakhulu nganguthi nomfowethu indoda mina mfowethu ebenginenhlanhla ukuthi ngibe nayo ingadvisor sixoxa umfoko kaNdlovu Gatsheni. Okungasho futhi naye ngithi umfowethu leya ngoma wasebenza emazingeni aphezulu kakhulu nomroza futhi naye wasebenza emazingeni aphezulu okuyingoma eyaba ingwiji khwebu bethu abanye ngamroza abanye bethe eKaGatsheni. Akhumbula nje manje ngiyiperforma abantu ngehle stage mfowethu ngibhlunga abantu uzu perform bathi ucula ingoma yomuntu lona ingoma yaKaGatsheni lena ethi umyaye kaMroza le ngoma yabo bathi ke kaMroza ethi uthanda inhliziyo yami mfowethu wena odlala bathi i-keyboard mfowethu lapha mfowethu ibanjwa uGasela umfoko Nyandeni ngimbiza ke mina ngozandla sekhafula umlingo uyena mfowethu umuntu ongibambela i-keyboard kakhulu futhi enye into ke yenza ukuthi mina mfowethu lento ngithi kimi yangethusa ngoba ngaduma ngingazi ukuthi ngidumile ngithi mangiqhamuka nami ngithi ngiphela nami ngiyehambela uthi nangiduma ngaze kushoda yabo. So mfowethu ngiyabonga kakhulu isupport kakhulu ngiphinde futhi ngibonge nje neGMZ mfowethu iqiniso ingenzele yabo even though ke mfowethu iGMZ ikhaya lami isibhizi kakhulu ke manje isibhizi ngisho kimi yabo gcina nami into ngifuna ukukhipha ofuna ngidileke manje Banje futhi kakhulu futhi yangisebenza kakhulu futhi kakhulu isupport futhi ngiphinde futhi ngibonge futhi nawe. I remember futhi ngo2021 wena umuntu oqala emlandweni wami wokuthola i-interview kwaba wena. Mana futhi lento eqhamuka kuMaskandi sithi unamanga mfundisi ngoba wena uyinkosi ebafundisi ukhona kuMaskandi ngabe mhlambe zase umakoti esehambela ngakuwe lima khona la iduzane. Kunjalo phela isuke sekhala umakhelwane. Awu namanga mfundisi injalo mfowethu. Yayisigadla kuwe. Injalo ngana wethu. Usensizweni la phela khona esodweni la kuMaskandi. Ingakho nje mfowethu kumele wenze njalo wavuya ngeBhayibheli noma ufuna uvuya ngasihlangu mfowethu ngoba phela lapha la kuMaskandi akunamfundisi akunababa la akunamnomzane la yabona nje obaba ugadla nje bangoba emzini yabo nje ngisangasowe nami nje ngifikisa kabuhlungu kabi lapha ngengoma ngoba phela umnumzana kwakhe lapha nje izinsizwe yilapha akunababa la anginababa la uMakombalo wenze uzotibala amanga lapha izingane le injalo mntaka baba. Ngifuna sibukisa sasa nokuthandwa nje kwa uMaskandi mawubheka mfowethu ngifuna sithi ukuhlehla ubuke mhlambe sisuka lapha koMgqumeni noMjengiseni oShwi noMtekhala oSandile Mpombongo bese sibuka manje lesigaba kwizo njengamanje mawubheka mfowethu ungathi kunganani ukuthakaselwa nokuthandwa kwawo. Bhodwa wami engakusho uMaskandi ngana kwethu iyona genre angazi uma sengiyabheka angisazi angifundile phela umdala inkosi nje yabe isicela ukuthi angiphume lapha kwa8 nami ngajike ngwa ngase ngihlehla ke manje kuyenza ukuthi yilo lelo gama kuyenza ukuthi ubeka isilungu bese sibeka uthothi lapeni uyigama nje obufisa ukukhuluma ngathi ukhuluma neyona erongo yabona cha ngifuthi kuma genre onga khona mfowethu uMaskandi mfowethu umculo okhula usuku nosuku. And mfowethu kumele sikwamukela abafowethu ngihlala ngitshela abafowethu mina uma ufuna ukushaya ipenalty mawufuna ukuduma noma ufuna into yakho mfowethu inakwe ake siyeke ukucula ngomsizwa yeka nje ukucula ngehawu hamba utalapha ngoba umuntu alapha mfowethu uthandwa zinsizwa insizwa mfowethu azingeni online insizwa ziyiqhumisa into yakho cula mfowethu ucule labantu besifazana ucula ngothando ucule ngosizi ongcono ngoba wonke umuntu usosizini ucula ngeyintandane uma ungazothina yabona uma sefuthi ubondi sekuphelile ukucomposer boleka mfowethu ingoma iningi nje ingoma ezihleli kabi lapha uvela ucule nje umuntu mekufuna ukuthola ndoda nikhuluma man to man. Ngifuna kuwe mfowethu ukusebenza nensizwe efana noGatsheni insizwe enobuchule nobuyoningo nobugagu nje mfowethu obujulile. Ungathi bekusho ukuthini lokhana kuwe futhi yini ongathi uyizuze kuloya muntu
ngokuba naye istudio nje mfowethu ukhona ukubuka amagalelo akhe makuthiwa ukhanda into. Yes. Mfowethu engakusho uGatsheni mfowethu ngiyangakhuluma ngaye kushonile ngiphinde kusa. Awukhe phezulu mfowethu usike kulawa nonile. uGatsheni mfowethu into yokuqala ngamtshela futhi naye besikhuluma last week ngithi mina Gatsheni wena ungumprofeti kaNkuluNkulu but ukufihlekile into yakho. uGatsheni wake wangiadvise ngikhumbula kwakusaphila ubhuti uMajotha sise Faradays kunomcimbi khona. I-album yami yokuqala engakaphumi but isiphelile e-studio. Wangibuyisa wathi yazi ndoda into yakho inhle, into yakhe namandla futhi ngaphambili kodwa uma ubungashintsha leli gama. Uyangizwa? Waze wangibekisela ngaye ukuthi mina mfowethu nguKhuzani and ngimdala emculweni kodwa kwathi maqhuma uKhuzani uMpongose kwangathi mina against uKhuzani. Ngikhumbula leyo sike sayikhuluma naye futhi ngiyamkhumbula befika noGovozile. Yes. Govozile ungeka mbulazi Zilikazi nangu lona onamazinyo amathathu ngiyambona impela uyambona Govozile. Waye uKhuzani ke naye uKhuzani Dlomo egqoka iuniform engwe lapha nje bagqoka ingwe. Injalo mfowethu so isikhumba nesikhini. Wangi-advise mfowethu ukuthi uyacela ukuthi uma ikhona indlela engayenza ukuthi ngishintshe leli gama ngoba kuyobe ngathi mina kunomuntu engizomopho anti wakho unduma kahle. Mina nguduma ngase nduduma ngase igama lomnsizwa ngelami. Ukhona uthi manje naye usakhona usacula. Asala kusazi phela futhi akusazi phela. So umfowethu wangi-advise ukuthi mangashintsha leli gama into yami ngashesha isebenza yabo. Kwasho ukuthi ke ngaleso khathi leso nami ngoba kubalekile mfowethu ukuthatha ama-advice omunye umuntu mfowethu. Balekile bhuti. Wathatha wayiqonda. Kwasho ukuthi mina ngiphila nezinsizwa uthi hoy umsaba nona uyamsaba umuntu omshoyo. Ngalishintsha igama nami akumele nginyiyo manginyiyo. Yangizwa ngalimala lapho ke mina mfowethu kuba nje mfowethu ngawathatha ama-advice akhe ayongisebenzela. Okwesibili mfowethu uGatsheni ngisebenze naye mfowethu e-studio mfowethu ubekwazi ungiya nami mfowethu e-studio ame la athi angicule ngithi athi culuthi kunengoma mina mfowethu ezikuma album ami ezabhalwa uGatsheni. Yangizwa emla yangizwa ngiyakhumbula sicula ngaze ngaqaqa iprenude ibhani ngathi Gatsheni mhlambe ibhandi la ngiqina aliphumiswe kanti cha yilene ngekho phela ngeke ngibo Gatsheni nami yabo ngiyimi uyabona. So nje mafowethu uGatsheni kukhulu engufundile nanokuthi that man indoda ene faith uGatsheni mfethu abantu bangakhuluma bakukhuluma ngaye uGatsheni mfethu uyazazi ukuthi ubani la muntu lana. Sasike mfethu sikhulume athi uGatsheni yena athi nxawo mina mfowethu ngifuna uba namaplaza nemfuyo. Esho mfowethu lapho sihamba ngeCorolla lami elinemshudo sigcishe siba u80 sithi sinkwa nesul 8 sihamba naye. Ubula shembe imoto yakho sihamba imoto eshudwa. Eshudwayo mfowethu. Mfowethu so nje mfowethu ngifunde okuningi uGatsheni kakhulu mfowethu namanje mfowethu nje abantu esubona uqopheka futhi ukukhomba ukuthi uyaqhubeka uyakhula manje. Izinto ayikade iphimisa kimi mina islogan sika Gatsheni esikhuluma athi mfundisi ikalela ukuthi uhlala usuthe ngaso sonke isikhathi ngoba asazi uyothi uyafa uthi afike ezulwini kuthiwa Mario uphakile uyophaka for 10 years yabo kwayinto yethu singenamali mfowethu but sithenga usulu 8 sidla kade sikhuluma nje engikhumbuza sasidla e-fork and knife la Carton Center enye indoda uThobani mfowamtshela ishooter si live enye indoda ya comment athi khuzani lo muntu ofaka iskipha se-Adidas uzoyigwaza ngeyimfono kwisho uGatsheni ehlulwa nje i-fork and knife inkabi yami icinga inyama yangapha yabo nje sonje mfowethu umlando nje la mfowethu kimi uyangijabulisa and the more uThixo mfowethu emphakamisa mina ngiyajabula namanje mfowethu abantu ngicela bazi ukuthi kukhona engizokwenza nawe uGatsheni ngithe kuyena masikhuluma ngathi Gatsheni uyajabula nimase angisekho emakethe Gatsheni uyajabula wathi angijabule ngifuna ngathi mina umuza goli ngiyokubamba sikhanda ingoma ezu20 ke ngode ngikhipha nga2 ukuze kuphele 10 years. Ngifuna sibuye short matindana iprogram sasela khona ngiphakalengana kube kuthiwa amazondo maningi. Yebo. Noma kube kuthiwa namathela. Yebo ngaba sabonakala. Kwafa ukuthi siqopha mina wethu. Yebo.
mfowethu ibhola angazi ngathini ngalo ibhola mlo mfowethu ibhola namanje ngingafona ngithi mfowethu khona okuncane ngicela sikwenze uyovela athi nje mfowethu angina petrol faka petrol ngize eze futhi sisebenze and into engithanda kuyena mfowethu uma naye sebenza uyazinikela emsebenzini womuntu ngaso sonke isikhathi ulivukane noma uyini ufuna lapho ukuhloza lapho ukuhloza kuleso silondo ukuthi ubuyivukane futhi ungaziwa kodwa bafike balwa balwa bonke futhi bhuti balwa bonke bhuti iqiniso nje elenziwa ibandla futhi kufuna sincome ngoba bakhona abanye ogama liyangikhoza abangakwazi ukuyinika isineke ngomuntu osabangamazi nabo bavela yebo mfowethu ufawude mfowethu indoda mfowethu le ezinikelayo emsebenzini wayo futhi uyindoda mfowethu engenampakamo mfowethu ngiyakhumbula ngangihamba naye umngani wami ngimkhapha ngiya kwakhe wangelwe imali angazi imali eyibuyapi wangithatha mfowethu uthatha umngani wami ufunani ngithi mina ngiright ngithengele iskipa mfowethu angithengele iwashi mfowethu usahamba mfowethu kwanje ya mfowethu lokho kwahlala ke ukuthi azi amadoda mfowethu anje ngalawa amadambathu afuneka eduze kwakho siwagcine yebo ngoba umuntu angimele umncome sefile mangibona ufakude engavele emicimbini eminingi ngingasiboni isizathu esenza lokho kanti indoda enhle ekufuna sikungcwelise ubungcwele bayo yibo lokho sibuncomayo mfowethu engakusho mfowethu lapho ngana wethu kubhlungu kakhulu ukungaboni abafowethu asebenamafa kule ndima emcimbini kodwa umuthi abuka asike isizathu engakuthi mntakabane la emhlabeni siphila emhlabeni wo connection like it or not mntakababa ingoma yami nje mina mfowethu yangisebenzela mina ngisazi nje stage umcimbi nje omkhulu engadlela kuwo umcimbi kaGajeni kuloya nyanga loya kulo odluleke angikwazanga ukuthi ngiye kona kuye ngoba ngayabamba into eyona ngamtshela ayi mnganami ngoba awunamali wena ngicela uhoxa but I know ukuthi mina sometimes imicimbi bangasebenzisa igama lakho but akusuku yabo so ngiqone futhi ukuthini mfethu kubhlungu futhi kungaboni abantu abanamava emculweni bengekho emcimbini and now ama artists lawo mfethu kakhulu and siyacela bafowethu nama artists asenenhlahla yokwazi ukuhlela imicimbi angabakhohlwa abantu abanje ngalabo noma ngabe umuntu ngeke uzumnikeza imali lena omqasha ngayo umfana umuntu upetrol imali yokudla makhetha ngoma imali yama toll gate ukuba se stage mfowethu kuyamnikeza umculi le ya moral ukuthi angayeki ukucula angayeki ukusebenza mfowethu ithi lento vele bisuka kulona